Introduzzjoni, sinjuri, għalikom Odessa Green. I have nothing. I have no one. Adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you but all. I love you. You buy her diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that she can give you the world, but she'll never love you the way I love you. You can take her any place she wants, to fancy clubs and restaurants, but I can only watch you in my nose up, pressed up against the window pane. I have nothing. I have no one. Must watch you go dancing by, rats in the arms of somebody else, when darling it's I who loves you. Brava, Odessa. Kif inti qalbi? Okay. Mela jina ġejt dejka hawnhekk għaliex ħassejt il-bżonn li ngħid anke l-Martin Lawċin li inti waħda minn dawk il-kantanti illi qatt ma tfalli maratona. Le, dejjem nipprova nara x'nagħmel biex niġi. Għassajt inkun jifdik il-pożizzjoni wkoll. Eżattament, eżattament. U allura jiena nirringrazzjak verament minn qalb. Odessa, grazzi. Ovvjament dejjem neħdu biex nisimgħu l-vuċi sabiħa tiegħek, tinżel dejjem għasel, imma wkoll anke l-fatt li inti tiġi hawnhekk għalina hija sinifikattiva ħafna. U allura grazzi mill qalb u l-appell tiegħek Odessa, l-appell għal Martin Lawċin minn fejn inti? Jien mill-belt. Inti Beltija, prosit. Tajjeb, mela, namlu appell għal-Beltin ġvera. Għal-Beltin, għal-Maltin Lawċin kollha komplu ċemplu tifqux, ejnu, għax lajnuna mawx izbaħ minna. U meta tejn kif għadek kemm l-ewwel tħossok li tagħmel xi ħaġa tajba tħossok aħjar. Ekku. Għax illum jew għada tista' tiġi fil-bżonniet. Ekku, jiena fil-fatt dika nejda bil-qalb, issa jew forsi għaxet nikber jiena, imma li verament meta inti tagħti xi ħaġa u tara l-għajnejn ta' dak il-persuna qed jifirħu b'dak li tajtu. Qed ittihom il-ferħ. Brava, vera, qed ittihom il-ferħ. Hija ħafna iktar sabiħ meta tagħti il-ferħ tirċievi d-doppju lura. U hemmnuni intu żgur li ħafna minn Martin Lawċin meta jagħtu xi ħaġa lill-tfal tagħhom jew lin-nepotijiet tagħhom jafu x'qed ngħid, jafu kemm tieħu pjaċir tara t-tifel jifraħ għax jiftaħ rigal. Aħseb wara meta il-dawn it-tfal tal-missjoni. U għandhom bżonn ħafna. Mhux rigal qed intuhom il-ħajja. Il-ħajja, eżatt. Qed intuhom il-ħajja. Kemm ħaġa sabiħa, tagħti il-ħajja. Ħafna. U kif qed hija l-ħajja, Odessa? Billi tgħin lil minu fil-bżonn. Eżatt. U allura, kif qalet Odessa mhux biss il-Beltin ovvjament aħna nħobbuhom ħafna, imma mhux biss, imma Malta u Għawdex kollha. ċemplulna. Tifqux. Eżattament. Prosu Odessa, grazzi mill-qalb, jiena nawguralek ukoll
il-ħadd tajjeb, Thank you. grazzi Thank kom you. ma' Grazzi hawnhekk. lilkom. U ovvjament Malejn minn Odessa naddu għal feature ieħor biex naraw għalfejn verament inti minn ġewwa dar tiegħek qiegħed jew qiegħda iċċempel f'din il-maratonja ta' missjoni. Naraw ftit.